تبارك الله. مستشفى نمبر 1 ممتاز ما شاء الله. الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. مرحبا دكتور، كيف الحال؟ مساكم بخير، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. مرحبا دكتور، كيف الحال؟ حياكم الله. الحمد لله على السلامة والعافية. كيف حالكم؟ طيبين؟ الحمد لله. الحمد لله في صحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نروح سويا. ايوه شوف هناك تنافسي ها ان شاء الله. Men эгерде датчик тур эмес болсо оңдоп тургуңуз э мага. الألم إذا فرناه كذا. Ha, bir kıza orayı. О, азыр эми мындай. أيوه هنا. هنا. А benim значит bu kişide sustat emес, bu nemede болуп атат да, мыш. في قرقستان في بشكيك العلاج الطبيعي. عندي أوتار سويتها في المملكة العربية السعودية بالرياض. Кыргызстандагы Сеннамед интегративдик клиникасында заманбап жана элдик медицинаны айкалыштыруу жолу менен дарылайт. Мен Сауд Аравиясында далымды дарылаткам. Бишкектеги Сеннамед клиникасына да келип көрүндүм. Бул жерде муун ооруларын абдан жакшы дарылайт экен. 10 күндөн бери дарыланганыман тыянак алдым. Бул маалымат менен сөзсүз мекенибизге кайтып барганда бөлүшөбүз. على هالمركز الممتاز للعلاج الطبيعي ولا. Бул Кыргызстандагы эң жакшы медициналык борбор деп айтам. Мында оорунун бардык түрүн дарылап, ар кыл багыттагы врачтар эмгектенет экен. Мен бардыгын ушул клиникага ден соолугуңуздарды ишенсеңер болот деп чакырам. طبهم على مستوى عالي ما شاء الله تبارك الله. ننصح الجميع بالحضور الزيارة لهذا المركز الصحي. بارك الله. حقيقة يعني نغبط قرغيزستان على وجود مثل هذا المركز المتكامل. Ушундай медициналык борбордун бар экени абдан кубандырат. Мында ар кыл врачтар, хиджама, молдолор, Куран жана сүнөттө келген табигый дарылар бар. Өз кесибинин эң мыкты адистери, жогорку категориядагы врачтар, профессорлор иштешет экен. Ушулардын баары биригип иш алып барган клиниканы эч жерден көрбөйсүң. Ушундай клиникага туш болгонубузга абдан кубанычтабыз. Кыргызстан биздин экинчи мекенибиз деген бул маалымат менен да бекемделет. في بلدنا الثاني قرغيزستان. بارك الله فيكم. بارك شيك.